Khala amagoli performance be 10 out of 10. Okay. Second half, asekho isidwedwe. No goal. No goals. Kusho ukuthini lokho Kusho ukuthini lokho? khona indaba mhlambe esidedweni asazi mhlambe nina enaziyo noma enicubungulayo seningasitshela ukuthi isidwedwe khambani ngaso siperforma iperformance bekumnandi egrinding isidwedwe sikhona mase singekho isidwedwe alisabhaka uzinethi yabo even noma sekungena ama substitute sekuthiwa ish kubanjwa amagoli ucishe kwangena yabo nje ithini indaba yesidwedwe yabo nisiboleke nathi noma ngingenayo i-team yami ngizothi ngiyibolekela sona kodwa nje nabanye akeke bayizwe i-taste ukuthi mhlambe masingabeka isidwedwe lesisona futhi lesiyana egrinding ukuze nathi sibone umehluko ukuthi uzoba khona yini ahlahle lesidwedwe sidinga la khona sithola ama subscribers amaningi thola ama views amaningi yabo mashutha nje sisibeke la lesidwedwe lesisinga lesidwedwe sizake la kwi-mic sizake nje la masiqeda kwi-mic sisibeke phezulu kwefoni sisibeke phezulu kwe-laptop mhlambe asazi sothola subscribe on YouTube followers mhlawumbe ningasichazela kancane lesidwedwe lesi singasibeka la noma siyingozi noma kwenzakalani anisichazele